Okay, yes, buterevu umurebo wa Kiara Media News Center webera kwa nugira miss not following mu kutugwitu gwa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok cyo kwa no kora cyo cyama www.kiaramedianewscenter.wordpress cyo kwa no kora cyo cyama nizuka ngo nera mayuji kandi onakorera izoba turi hano ya Rimbarara University no turi no twastama turi no mukuru wa mani bit kandi utakaye bamutune aba Cupex no gamante no baguza ibintu by'umutano akikwategana na za kamera ezamano utakakwata mara kureka unoza kuza Kampala kandi Cupex ruwa umurimbara awara High Street no kwa no reba wayikaze bra crossing aho no kwa no rebe cyapa cyo Cupex kwa tomuhanda uzoko munda oreke ngo asukwa nufuna kamera eyo mutano kandi kamera bonire izuka ba printing ebisani no ndakwesimba no ba printing ebisani nyamwinji kandi bakuyinire no ndakoro mukoro mbone akwenda kutandika business about photography and videography reka ngo asukwa no jeromisi no kureka no kora kino bikwato reka twakira busa mukurogu amazi yatwakoraho then tutandikiraho tugende omiso konka kandi obeno mango kina asukwa ni kuretera nicyo kiri kino jumunonga mukamanje direke ndairegera irota amagara tagaine songa nyukora no nyira kirungiye cye bari yakora abakuri atugena misho abakunde bamureire muta amazina naberi mpamize Kamario the student Arambara University Students Association the student Arambara University kandi ndi president wa association emwe nabageta Kazo Kiruhura Mbara University Students Association ne combining abana bakorga Kiruhura na Kazo abakusomera aha konkantu akira buri omwe no korga umwanya gona za wero wisha so association yeitu erimo abantu bengi and it is a known association with a constitution yebari association y'ekiri mu besingira alichi ne into besingira bintu bingi association egi nyokuza kuija masting kashange cyamane cyekora no kwatansa in case twagira ngo hagire cyabaho nko mwana ine ka functioning tubatumuruho umwana yaferwa tubatumuruho kare no kumanyana munonga konka ahitugirireho ninga hingirireho nka president wa association ntwenda kugira hagire bitwataho ebrarete association yitu yamanyu tubere twineho icyapa nicyo kikoreke icyo konka Ministry of Environment tugizere ngo byapa bibiri bingi within must so mbwen bariyo babihaho so mbwen hatunke gente bitu shitamuho tubentwenda ku donating like 3 seats then zikaba donated by Chimsa kugira ngo nitwe tumanyura hari icyo nebindi okay nindang plan ege neberi nunje kugira ngo basukwa tekaho ezentebeza no kugira ngo bundi becapa basukwane bakibazibira bati umwana ariyo kwa rona kutandika campus kugira ngo naza kuza Karimbarara University basa kumukiza kuza mu group yanyejo yes tumwikiriza no bwakubana arga handi nicyo nanagambira abana bakorga Kiruhura na Kazo bari mu association yeitu ninkabanigana 30 konka toto namba y'abana bari mu Chimsa nabana 280 nabana birkinana so ikikoreke je nambe nije erkweyongerayo ne abana bakorga hero so ntubakira sometime arimo abana kwa nibiza campus bakire basya usanga bafanamo obuzibu baratandikire kandi nibasha kubana gamata life ya campus abana mbano mu ipanka ubone ko mwana yari musa yiza nanda kora nko kuyaza ko wibuzaho kumanyembera nko kweri usanga atabasa kubana yambebwa association yanyu ejo tugire ngo gomuga mugwine muningana ni mwe mugumiza munane je mbere tukwa tukora nkitabo ko bari yahera icyo tingu kimanya konka itwe kutwizere batwakira kandi aruki bakweta orientation nobuye kubetara association yiti yona konka as a master at large ntukore kibakweta orientation ba orienting abana baba welcoming babagambira ngo iki kiri mune cya butosha nko abantu baturana bashoma butosha so mbwe kugira ngo ntwepanka kugira ngo turi mu second year ninga third year icyo ne kisobanura bakira nambwe nabana bengi twabakire sofa ubwo mwaka batandikire semester tutukereze kwezi konka twina abana 50 abagira mu association so ntubakiraje tugambira mu dakika nk'ibiri eshatu aho amwetebekanise mutankimwa a group yanyu ejo okwetebekanisa maybe no manyisa event itwineho ninga as association anyway as association okwetebekanisa ntwatanisa it is a registered association Chimsa ecyakabiri ine constitution ineberagira bye kugenderaho kandi nemanyi so okutwetebekanise rwa Sunday 2014 saa 8 tuineho event aha business faculty town campus abagenyi twabetse kandi abitugambire ninga bakuru bo mukoro ba confirmingire omuri abo omugenyi mukuru
naza kuba ari honorable vice chairperson wa PRU Michael Toyota, then twineho MP Nyabushozi Wilson Kajwenge, then twineho flag bearer wa NRM owomukazi Kwarga Kazo More Kamukama, then twineho the political surgeon Paul Abaho, manager Radio 5, then twineho Ordinand Kayombia, then twineho election officer Southwest region Mr. Bain Robert. Turimo kuza kuhendera maze tugambire mu kake campus life ya Yurieta numurabo mu mbera obwiro bwinji nakusinga mu ngita kwa bari ombyaro akandi abakwegomba kuza campus ninga sitakicira campus tukwantureba ninga soma nakakurya tataniza campus niyo mu campus usanga ali level ya iguru omudakika kibiri tugambire mu challenge zo mu kusanga mu ninga si akarunja kari ya campus kugira ngo naza kujoininga usukwana hura message yawe. Yabare munonga icyo nekibuzo kirungi konka ekinkwenda kugambira aha campus ko kugaruka nko mbyaro abantu nibabanu bakutina konka no botakwepanga hata kinkwenda kugambira campus kirungi cya campus wasoma campus yes no basa ku branchingira senior 4 ninga senior 6 zo mbindi konka hine chances zo kuba no missing. For example hati nka Uganda hata iturumu wota herize senior 6 to qualifying kuba MP, which means with time wote ine degree to qualifying kwa MP. So mbwen ni I encourage buri omwana ryoko kugira ngo yatunga opportunity yo kwija campus aija some ahabo kuba aho kweyongera kusoma naho kweyongera kutunga opportunities zamani. Then life at campus, campus ya life very cool kurjiri yo kwa yetwaza waye kwataje campus ne korobera waye kwata kubyo kenda ngo zo micembi onywa marwa zo umushambani campus ne gomera you end up consuming no hendrorire tuition then campus ne gomera. So campus kigomere munonga ni cost of living, kandi cost of living wo ino kuba na sponsoring ningwa o kuba no depending ngira te kugomera bwanyuma yo kwetwaza jo kamanya ngo ori mu campus. Of course a campus baba kugira ngo ntwerega atutwerega kuyaho ejo level tukugira ngo ntwerega konka ka campus no bakuze teka ngo campus ari omwana. Azuka kandi tuyino mukuru Abel akandi ori president w'ekibina kiyaso kwa na dirimisoro kwa kinagamba turugira ari cyo kakino manye nshaka kubani ko nakantu ka politics no tikateka ku MP wanyu. Of course ninkitekateka ho ranga ya kimpeire ninkitekateka ho kozi entandikiro neji mbwenu naheza kureba ngo strategies zabaho aho I can't fail ningezaho amagezi ganje gona gumfutaho aho kuba anyway tinkunda munonga politics nsasire kukigamba antyo cause politics obweno abengi nibabasa kutekateka ngo hine cyo ryo noronda konka wo ine byenderwa ninga wo ine omuhanda murungi go kugira ngo ugire eki wakora abantu bawe biceka cyawe maze mushemerere korga yo kagezaho katahagawe denera hanga ari umurinzi ukarabo. Message yo kwereza abeji ba campus sometime ba politician bakira ko nabagezo kurekana babakozesa kugira ngo reka twesaba na ba campus bakore strike katwesaba na ba campus bakora muri eki nakusema no kutatu muri ba politics abeji nabareza butumwa cyansonge gire ntukwendera abeji ubutumwa nakubasa kubuhereza nobu nyoti nkanye ninyagambo nkanye koza ama student so ninyamanya nyoti nka MP takubasa ngo encouraging ninga kugira ngo unkore strike hati waheza kureba bakuforcinga gukora kibi kandi nkibanki benefiting ngorya iwe niwe kuba no shabo. So nyobangira ngo nkore kintu kirungi of course nanye ba politicians barho abakungambira konka nibangambira ngo nkore birungi tibakangambira ngo nkore strike nagumuza muna kora strike because the strike benefits the MP or any other person then you are affected. So nyo encouragement ninga ekingambira abana bampurire no kubagira ngo bafutum omukikorwe kibi okireki cyakiriye kirungi ugumizemo nacyo. Tutuza kurenga waha izuka kandi abandirama yuji bitotakaye bwakubano gira miso no kwanaza omukupex okafuna kandi ibintu by'omutano kandi izuka ngo kuko yatugambira wajantonoro akangaye aha Sunday omukoro guru ha Sunday no kutandika saa 8 Mbara University of Science and Technology town campus business faculty PLT building
ebiro 14 aha Sunday saa 8. Of course icyo kurya kiriho na drinks. Yeah. Samu nano takayebwa kwa no kwatama dano izanu kandi no kurwa Sunday oreke ngwa skwano jiro miso nuko no kwasaganya kane mbere na kusinga munonga anchi bakirucurunje koko yatugamba nsoka tuyine kandi umukuru Toyota no bafuna chance yo kureka nguni waskwano teke kandi ansonga zari zimona zimona wowe ne kitu cyukusasa no basakwano kigambirogwe usanga kandi cyaza wa His Excellency President Yoweri Museveni utakarugaho nasigara ndrama